that we will have a different chamber and a Jokanyo mag arita kod mago machwalo chenro mag bero yore mag tiyo kod apaya jiwo kampen mar geng'o masiche mag apaya e kaunti ma Samburu. Joriemb apiko, joriemb nyamburko mating'o jowuoth kod oganda mamoko ne oriwore e kampen mane obagi e boma ma Kasima. Jalup County Commissioner Mireri Mose nolero ni gichopo e boma ma Kasima mar chiwo puonj ahinya to ne joriemb boda boda masiko kelo masiche mag apaya. Mose nogolo chik mondo mi apisa mag obila mochung' ne wuodhe mag apaya mondo mak jo apiko maonge kod lesen kata mariembo marach. Jo apiko go eko manoriwore e kampen mar kamano rwako tudruok kod piny owacho ka gilero ni girwako puonj makende. Exercise kuhakikisha kwamba wananchi wetu na haswa wale wakaaji wa hapa Kisima Samburu County wamepata mafunzo jinsi ya kutumia barabara, na haswa wanabodaboda wetu na wale ambao wanatembea kwa barabara. Tumeamua kufanya hii mahamasisho sababu kazi yetu ya kuunda barabara inaungana na watu ya kuendesha mabarabara, watu ya pikipiki na magari barabarani. Ile tungehamisha watu wengi sana, kuna watu wanafanya vandalism ya road signs kwa barabara. Hiyo tungeomba ikomeshwe kidogo. Wenzetu wengi wametoka pale vijijini, na tunaomba serikali yetu watukumbuke tena, tuletee training, kwa sababu hii sekta ya boda boda imeajiri vijana wengi ambaye hata hawajasoma kwenda shule, na wanahitaji ile maarifa ili wapate kujua sheria za barabara, ili wanapofanya biashara zao mambo ya ajali pungue. We are losing a lot of boda riders and their passengers, and it's a call to action. Like, we need to come out and talk about road safety. Road safety is a shared responsibility, and it begins with you.